Ku-SABC 1 kusihloko lehlano benkosi mangeni bengenele mbukeli mangiqinisekisa ukuthi ngempela la idliva izulu engxenye eziningi kwelihlakhulu lesilakhelo obheke nje lapha ezindaweni esikhona lapha kodi ayi ku-Bloemfontein South African Weather Service bakhiphe isixwayiso sazo results votes sihambisana nokuduma ongaba yibo ubungozi sizwe nombukeli usiqaphele ngempela isimo esinjalo salo izulu kusasa udaba olufana nazoqhubha idliva mbukeli izulu engxenye eziningi kwelihlakhulu lesilakhelo kakhulukazi makhona lapha ngempela ku-Bloemfontein soqhubha sihlale sixwayiso semvula sihambisana nokuduma ongaba yibo ubungozi socela nombukeli kulezo ndawo usizo siqaphele isimo esinjalo salo ngempela izulu obheke nje makhona lapha emthathu kuyofika lapha ku-Peter Marisburg imvula zikuye lapha u-80% eGauteng zikuye lapha ngempela u-60% koze kushayelwe wona ngempela isoto nangawo umsombuluko imvula iqhubele nje zidliva ngempela endaweni esikhona lapha kwaZulu Natal Gauteng kuyofika lapha eLimpopo Mpumalanga kanjalo futhi nakhona lapha kuthi ayamazi kakho kushisa mbukeli ami kanje kusihla kwaZulu Natal anguye lapha u-18 sofika lapha ku-22 Emelo anguye lapha u-15 zobe usuqaphela amakho lapha eGauteng azobe nguye u-17 lapha u-18 kusasa ke mbukeli okhona lapha eLimpopo ezokhipha inhlanzi emanzini izulu ngaye lapha u-31 lapha u-35 makhona ngomosini yize mawu lapha kwaZulu Natal amazi ngokushisa zobe kuye lapha u-25 naye lapha u-29 ngo-Richards Bay zobusuqaphela amakhona lapha eMthatha anguye lapha u-25 mbukeli okhona lapha eCape Town nakhona khipha inhlanzi emanzini ngaye lapha u-33 zobusuqaphela makhona lapha uFredenda nakhona anguye lapha u-33 apha ngithina zobe nguye u-35 mina ngithi kini nonke emakhaya inkosi ithela umusa thatha intambo ngizise lapha kucebisa.